ni imyitozo y'ubuhangange igamije gushimangira ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo n'Ubuyapani mu gihe ngo akaga gashya gaturutse mu bihugu bikomeye bya Pacifique gakomeje kwiyongera. Iyi myitozo y'inyabutatu yahawe izina rya Freedom Edge 2025 yatangiye muri iki cyumweru, aho harimo hakoreshwamo indege n'amato bya gisirikare bikomatanyije birimo ikoranabuhanga rya nyuma. Ni imyitozo ije mu karere ka Aziya y'Uburasirazuba nyuma y'igihe kitarenze ibyumweru bibiri abategetsi mu bihugu by'Uburusiya, Ubushinwa na Korea ya Ruguru nabo batangije ubufatanye bwabo bushya mu bijyanye n'imyitozo. Ariko byumvikana yuko yari imyitozo yo guhangana na Amerika n'abambari bayo nk'uko CNN bitangaza. Muhawe ikaze rero kuri Gentil Gedeon Official. Imyitozo ya Freedom Edge 2025 irimo irakorwa mu nyanja ikikije ikirwa cya Jeju mu majyepfo ya Korea y'Epfo. Bwira inshuti yawe cyangwa umuvandimwe ko mu minsi 7 gusa uzatangira kubona impinduka. Utizihe mpinduka rero? Ikigo Zirumuze cyita ku buzima hakoreshejwe produits z'umwimerere zikomoka mu gihugu imbere no hanze yacyo barimo baravura indwara ya amibe ku buryo mu minsi 7 gusa ushobora gutangira gutanga ubuhamya bw'impinduka kuri wowe. Batanga produits zifasha abantu bafite umubyibuho ukabije, kuvura infection z'abagore, umuvuduko w'amaraso, igicuri, indwara zo mu nda, prostate, umutwe udakira, diabete n'izindi. Ikigo cya Zirumuze giherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali hakurya y'umurenge wa Muhima La Flècheur. Bakagira n'ishami i Musanze hafi y'isoko ry'ibiribwa haruguru ya Wasake. Abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, produits zacu zibageraho kuri kuriye hirya no hino aho muri. Naho mu mahanga nk'Amerika n'Uburayi tubagezaho produits zacu mu minsi 3 gusa dukoresheje DHL. Duhamagare kuri 0783 63 221 na 0784 64 72 65. Zirumuze nicyo gisubizo ku buzima bwawe. Nk'uko byatangajwe n'ubunyamabanga bukuru bw'ingabo za Korea y'Epfo, imyitozo igamije guhangana n'iterabwoba rya Korea ya Ruguru rishingiye ku ntwaro za kirimbuzi na misile no kubungabunga amahoro n'ituze muri ako karere. Komande y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Indo-Pacifique ikagira icyicaro muri Hawaii yatangaje ko imyitozo irimo ikorwa hagamijwe kongera kunonosora neza ubwirinzi bwa misile balistike hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo ebyiri z'ingenzi muri Aziya. Hadatanzwe amakuru arambuye neza, iyi komande yatangaje ko imyitozo irimo igaragaza urwego ruhambaye cyane rw'imyitozo igezweho kandi ihuriweho iri mu bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu bitatu. Iyi myitozo ya Freedom Edge izamara iminsi 5. Iyi ngiyi ihuriranye n'indi myitozo ikomeye cyane ya gisirikare irimo ihuza Amerika n'Ubuyapani yo yiswe Resolute Dragon. Ahangaha Amerika yazanyemo ama launchers dutura kandi atera za misile zifite ubushobozi bwo kugera ku butaka bw'Ubushinwa. Ni launchers zashyizwe mu Buyapani. Nubwo imyitozo yose yari yarateguwe mbere, CNN ivuga yuko ije mu bihe bikomeye cyane kandi bigize ikintu bivuze ku gisirikare cy'isi muri iki gihe. Irimo irafatwa nk'igisubizo ku biherutse kubera mu Bushinwa, aho abategetsi b'ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Korea ya Ruguru bahuriye Beijing mu karasisi ka gisirikare kerekaniwemo intwaro zigezweho z'Ubushinwa zirimo na misile balistike. CNN ivuga yuko ibi byagaragaje kunga ubumwe budasanzwe hagati y'ibi bihugu bitatu bifite intwaro z'ubumara kirimbuzi. Ubufatanye bushya bwagaragaye no mu ntambara ya Ukraine mu buryo butaziguye. Korea ya Ruguru yoherereje ingabo n'intwaro Uburusiya mu kujya gufasha mu ntambara yo muri Ukraine. Nta nubwo ari byo gusa kubera yuko Korea ya Ruguru ndetse n'Uburusiya baherutse gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu bwirinzi. CNN ivuga yuko abasesenguzi benshi batekereza yuko Korea ya Ruguru ishobora kuba nayo yarahawe ingurane yo guhabwa ikoranabuhanga rya misile z'Uburusiya kugira ngo yongere ubushobozi mu mushinga wayo gucura intwaro za kirimbuzi. Hagati aho kandi mu itangazo ryasohowe nyuma y'ibiganiro hagati ya Perezida Xi Jinping ndetse na Kim Jong-un Beijing, Ubushinwa ntibwigeze buvuga ku ngingo yo guca burundu intwaro z'ubumara kirimbuzi mu mwigimbakirwa wa Korea. Intego yari imaze igihe ihurizwaho n'amahanga nk'uko byavuzwe. Abasesenguzi bavuga yuko ibi bigaragaza ko Bwana Xi Jinping yaba yaremeye mu buryo butaziguye ko Korea ya Ruguru kiba igihugu cy'igihangange kandi kigatunga intwaro z'ubumara kirimbuzi. Kubera ibi byose bimaze iminsi muri Aziya, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragara nk'izikeka yuko abakeba bazo hari ikintu gikomeye bahugiyeho cyangwa bari gupanga, nazo ntabwo zicaye ubusa. Zatangije imyitozo ya gisirikare 2 kabuhariwe kandi igomba kongera ubushobozi bw'igisirikare.
iyi myitozo yombi yaba Freedom Edge ndetse na Resolute Dragon yamaganwe n'ibihugu bisa naho ari byo igambiriye. Uruhande rwa Korea ya ruguru, itangazo ryayo ryashyizwe hanze na komisiyo ishinzwe igisirikare rivuga ko Freedom Edge ari imyitozo ikubiyemo ibikorwa byinshi, ikaba yihariye mu bukana ku ntego no mu mwimerere wayo nk'imyitozo yo kugaba igitero cy'ubushotoranyi ikorewe muri Korea y'Epfo. Park Jong-shon, vice perezida w'iyi komisiyo, ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo buhoro buhoro barimo gusenya umutekano w'umwigimbakiro wa Korea. Ni mu gihe igisirikare cya Korea y'Epfo cyo gitangaza yuko hagamijwe gutyaza ubushobozi bwo guhangana n'akaga gatejwe na misile n'ibisasu kirimbuzi bya Korea ya ruguru, nk'uko byavuzwe n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press. Al Jazeera yo ivuga yuko ahubwo iyi myitozo ubwo yatangiraga ku munsi wo kuwa mbere, abaturage benshi babyukiye ku mihanda mu murwa mukuru Seoul muri Korea y'Amajyepfo bayamagana. Aba baturage bakavuga yuko ngo igihugu cyabo gifatanije na Amerika n'Ubuyapani barimo bashotora Korea ya ruguru, bigatuma bashobora gushyira mu kaga karere kose. Mu itangazo ryashyizwe mu biro ntaramakuru bya Korea ya ruguru rigaruka kuri iyi myitozo, Kim Yo Jong, mushiki wa Kim Jong Un, ufatwa nk'umuntu ukomeye cyane muri Korea ya ruguru, yavuze yuko Korea y'Epfo, Amerika ndetse n'Ubuyapani bari kwiyenza kandi ko nta bwenge bashyiramo, ndetse ko bibeshya cyane ku bijyanye no kurata imbaraga. Madame Kim Yo Jong yashimangiye ko imyitozo igiye guteza ibibazo abari kuyikora kugera ubwo bicujije. Mu cyumweru gishize, musaza we ubwo ni Kim Jong Un yasuye inganda zishurwamo intwaro za kirimbuzi ndetse n'ahakorera ubushakashatsi ku ntwaro, avuga yuko hagiye kongerwa ingano y'intwaro zicurwa zemewe ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'iza kirimbuzi zitemewe. Ubwo butumwa bwa Kim bwongeye gusubirwamo ku munsi wo kuwa mbere, ubwo abahagarariye iki gihugu muri Loni batangazaga yuko uruhande igihugu cyabo gihagazemo mu gucura intwaro kirimbuzi rudashobora gusubizwa inyuma. Al Jazeera ivuga yuko ubutegetsi bwa Pyongyang bwavuze kenshi ko butagishishikajwe no gusubira mu biganiro by'imishyikirano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya ruguru ku bijyanye no guhagarika gucura intwaro za kirimbuzi. Byari nyuma y'uko ibiganiro iki gihugu cyari cyagiranye na Trump muri manda ye ya mbere byangijwe. Naho ku ruhande rwabo ngo harimo harakorwa imyitozo ya Resolute Dragon yo kurwanya Ubushinwa. Mu kwezi gushize bwatanze umuburo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba guhagarika gahunda yazo yo kohereza mu Buyapani systeme zitera misile za Typhoon ngo zikoreshwe muri iyi myitozo ya Resolute Dragon. CNN ivuga yuko abasesenguzi hari itandukaniro rikomeye cyane babonye hagati ya karasisi ka gisirikare kabereye Beijing kagaragaza ubufatanye bukomeye bw'ibihugu bitatu n'imyitozo iri gukorwa ubu ngubu Amerika hamwe n'inshuti zayo muri Aziya bahuriyemo. Ibi rero ngo ni ibintu bitanga ubutumwa bukomeye cyane. Professor Haiferi Keisli, wigisha ububanyi n'amahanga muri Ewha Women's University i Seoul, ati Kim, Putin na Xi batanze ubutumwa bukomeye cyane mu by'uturere n'imitegekere ubwo bagaragazaga ikiganza mu kindi mu karasisi k'imboneka rimwe kabereye ku mbuga ya Tiananmen. Ati biriya byari ikimenyetso cy'ubushake bahuriyeho bwo kongera imbaraga n'inyungu zabo mu guhangana n'igitutu cyaturuka ahantu ariho hose. Uyu muprofeseri Isle yakomeje agira ati ugereranije rero iyi myitozo ya gisirikare ihuriweho na Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo ntabwo ari umukino wa politiki, ahubwo ni ubufatanye bugamije ibikorwa bifatika. Dr. Hong Min, umushakashatsi muri Korea Institute for National Unification, yavuze yuko ubufatanye bushingiye cyane ku mutekano ari ikintu kirambye. Ati ubu bufatanye hagati ya Korea y'Epfo na Amerika ndetse n'ubuhuriweho n'Ubuyapani bwari busanzweho na mbere yuko havuka ibibazo hagati ya Seoul na Washington. Ati ibihugu byose uko ari bitatu bihuriza ku gitekerezo cy'uko ibisubizo bihamye n'ubutumwa busobanutse bigamije guhangana na Korea ya ruguru ndetse n'imyitozo idakuraho ko ari ikintu cyangombwa cyane kuri bo. Ikibazo cya Korea y'Epfo na Amerika kuri ubu ngubu gishingiye cyane ku bibazo by'ubukungu birimo n'igikorwa cy'ubugenzuzi cyakorewe mu ruganda rwa Hyundai i Georgia muri Amerika, aho abantu benshi bo muri Korea y'Epfo batawe muri yombi. Naho uruhande rw'Ubuyapani, iki gihugu gifitanye ikibazo na Amerika gishingiye cyane ku masezerano y'ubucuruzi, aho bamwe mu basesenguzi bavuga yuko ari amasezerano aherereza inyungu ku ruhande rumwe rwa Amerika, Ubuyapani bugahomba. Robert Ward,
umuyobozi ushinzwe iby'Ubuyapani mu kigo cya International Institute for Strategic Studies avuga yuko imyitozo ya Resolute Dragon yo guhangana n'Ubushinwa itanga ubutumwa bukomeye cyane bwa gisirikare kuri iki gihugu ko hari ubufatanye bwa gisirikare bwimbitse kandi ntayeganyezwa hagati y'Amerika n'Ubuyapani. Bwana Ward avuga yuko uyu mwaka iyi myitozo yagizwe minini cyane kandi migari agereranyije n'uko byagenze mu bihumbi 2021. Ati bitewe no gushidikanya cyane n'igihirahiro kuri politiki y'ubucuruzi ya Amerika, iyi myitozo nta gushidikanya yuko ifite akamaro gakomeye. Nubwo imyitozo iri kubera hafi ya Korea n'indi iri kubera mu Buyapani ariyo iri kuvugwa cyane, abasesenguzi bavuga yuko ari imwe muri ku rutonde rugari rw'imyitozo ya gisirikare iri gukorwa no gukoreshwa n'ingabo z'Abanyamerika mu karere. Mu cyumweru gishize ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani na Philippine nanone basoje indi myitozo ihuriweho mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Yari ya kabiri muri uku kwezi higamije gushimangira ubufatanye mu by'ubwirinzi mu gihe ubushyamirane bukomeje kwiyongera buturutse ku kuba Ubushinwa buri gukaza cyane imbaraga zabwo mu mazi atavugwaho rumwe nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi. Si ibyo gusa, kubera yuko no kuwa gatanu w'icyumweru gishize amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwami bw'Ubwongereza yanyuze mu muyoboro wa Taiwan. Komanda w'igisirikare cy'Ubushinwa mu gice cy'uburasirazuba yashinje ayo mato y'Abanyamerika n'Ubwongereza gushaka gutera imvururu no gushotorana. Igisirikare cy'Amerika cyo cyatangaje yuko cyakoreshaga uburenganzira bwemewe bwo kugenda mu mazi mpuzamahanga. Uruhuri rw'imyitozo ya gisirikare muri Aziya urushyize hamwe ngo rurerekana yuko ubufatanye bwa gisirikare Amerika ikunze kwita Ironclad ngo bugikomeye cyane. Carl Schuster yahoze ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri US Pacific Command Joint Intelligence Center yaragize ati uruhererekane rw'imyitozo rurerekana ikimenyetso gishya cy'ubufatanye burushijeho gukora hagati ya Amerika n'inshuti zayo mu karere ka Aziya na Pacifique. Turabashimiye rero mwakoze kubana na Gentil Gedeon Official. Ibihe byiza mwese. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Ikibazo nuko bakubwiye yuko bitaboneka hanga muri Afrika. Nibyo ntabwo bakubeshye, ariko harabiyemeje kubikuzanira kuri salo iwawe utavuye mu rugo. Ibikoresho byose byo mu nzu bya original nza ahantu wabikura ku bwinshi ni muri Golden Furniture, iduka rutura mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati, munsi yahazwi nko ku gicupa cya Coca-Cola. Ikirenze kuri ibyo, ibiciro bya Golden Furniture ni ikiranguzo, kandi aho waba uri hose muri Kigali baragutwaza ku buntu. Duhamagare ku murongo utishyurwa 1514 cyangwa 0788 200 507.